فرخه اللي محشيه رز بالخلطه من اجمل واحلى الوصفات، وانا النهارده هخليكم تعملوها باحلى واجمل طريقه. بصوا المنظر، نسمي الله كده، نفتح. بصوا الروعه والجمال. بصوا الرز مش طالع معجن معانا. يلا بينا بسرعه على الفيديو. هننزل اول حاجه بمعلقه سمنه، وننزل عليها بحبه زيت، وننزل فوقين ببصلتين كبار متقطعين مكعبات بالمنظر ده، وننزل على البصل بمعلقتين سكر بني كده عشان يتكرمل معانا ويبقى طعمه حلو. طبعا السكر البني افضل من السكر الابيض يا جماعه عشان ما يسكرش معانا قوي. البصل بتاعنا قرب يبقى لونه بني كده، هننزل عليه اول حاجه بالقوانص والقلوب، نشوحها في الاول كده 3 دقائق مع بعض، وبعدين ننزل عليهم بالكبد نشوحهم 3 دقائق برضو، ونتبلهم بمعلقه فلفل اسود ومعلقه قرفه صغيره ونص معلقه كزبره ونص معلقه بهارات مشكله. نقلب الكلام ده كله مع بعض كده، وننزل عليهم بحوالي 4 كوبايات رز مصري مغسول، نقلبهم مع بعض تقليبه حلوه كده، ونعاير الميه بتاعتنا، ننزل عليه بميه سخنه بتغلي، واخر حاجه نظبط الملح بتاعنا ونسيبه على نار عاليه، واول ما يتشرب نقفل عليه النار ونسيبه لحد ما يبرد. الخطوه دي بقى لزوم الدلع بتاع الفرخه، احنا هندلع الفرخه بتاعتنا دي. معانا الاول هنا حبه زبده، تمام. هننزل عليهم برشه ملح، رشه سموكد بابريكا، ورشه فلفل اسود، ورشه قرفه. نقلب الكلام ده كله مع بعض كويس قوي، طبعا الزبده تكون بحراره الغرفه. ونجيب بقى الفرخه بتاعتنا دي، فرخه بلدي يا جماعه صغيره، 1100 جرام 1200 جرام بالكتير، مغسوله ومتنضفه طبعا. قبل ما نحشيها بايدينا كده، وناخد الزبده اللي احنا عملناها وكده بين الجلد واللحم، دلك يا باشا، اعمل لها مساج وروق عليها عشان تروق عليك. كده تمام، الفرخه بتاعتنا جاهزه على الحشو. نجيب بقى الرز بتاعنا بعد ما برد، ونحشي الفرخه بتاعتنا بالرز. عسل قوي كده. نعمل بقى ايه؟ العمليه الجراحيه. نجيب خيط وابره، ونبدا نخيط الفرخه دي، وكده احنا اتمينا العمليه الجراحيه. ونجيب اي صينيه عندنا، وننزل كده بشرايح بصل مدوره ومكعبات بطاطس. انا الخضار ده يا جماعه انا مش عايزه في حاجه، ده عشان يشيل لي بس الايه، الفرخه. وننزل بالفرخه كده، نقعد الفرخه على الخضار ده، وننزل بحوالي كوبايه ميه سخنه، نغطي الفرخه بورقه زبده وورقتين فويل، وندخلها الفرن متسخن على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص لمده ساعه واحده. وبعد مرور الساعه نفتح عليها ورق الفويل بس بحرص عشان ما تتلسعوش يا جماعه. كده الفرخه بتاعتنا استوت. ندخلها بقى الفرن وهي مكشوفه كده لمده 15 ل 20 دقيقه. فرخه اللي محشيه رز بالخلطه من اجمل